Navê min înayet dîko ye nameyeke vekirî ji bo serkirdeyên PKK ez dişînim. Ez dibêjim hûn ji navê min înayet dîko ye ez nameyeke vekirî ji bo PKK dişînim. Ez dibêjim hûn ji rizgarkirina Kurd û Kurdistanê ve hûn gelekî bi dûr ketine. Şerê hûn didin meşandin li başûrê Kurdistanê ew ne şerekî rawa ye, ew şerê Tirk û Faris û Ereban e. Divê rêzgirtin ji sînorên siyasî yê başûrê Kurdistanê ve hebe. Navê min înayet dîko ye ez nameyeke vekirî ji serkirdeyên PKK re dişînim. Hûn ji azadî û rizgarkirina Kurd û Kurdistanê ve hûn gelekî bi dûr ketine. Dîrok rehmetê li ti kesan nake. Bi şer û pevşûnên we hûn derbasî mekanîzma û ecendeyên nekurdewariyê bûne. Li başûrê Kurdistanê şerê hûn li dijî pêşmergan didin meşandin ew ne şerekî rawa ye, ew şerê Tirk û Faris û Ereban e. û nekevin pêlan û xefkên dijminan nameyeke vekirî navê min înayet dîko ye nameyeke vekirî ji serkirdeyên PKK re ez dişînim. Ez ji wan re dibêjim hûn ji azadî û rizgarkirina Kurd û Kurdistanê ve hûn gelekî bi dûr ketine. Dîrok rehmetê li ti kesan nake. Bi şer û pevçûnên we hûn derbasî mekanîzma û ecendeyên nekurdewariyê bûne. Şerê li başûrê Kurdistanê ku hûn didin meşandin li dijî pêşmergan ew ne şerekî rawa ye. Gotina min ji we re ku ji pîlan û xefkên dijminan bi dûr kevin û şerê birakujiyê di navbera xwe de heram bikin
و بهشمندی و ببرپرسیاری نزیکی نقشه سیاسی کردستان ببن و لباشوری کردستان خودی درکوین دواری کردی ده. ناوی من اینایت دیکوی از نامه که وکری پیامه که وکری ناوی من اینایت دیکوی از پیامه که وکری جه سرکرده این پککی را دشینم جوان را دبیجم که ونج آزادی و رزگار کرنا کرد و کردستانی و ونگلکی بدور کتنه دیرو که رحمتی لتکسان ناکه بشر و پفشونین و ون دربازی مکانیزم و اجنده نکردواری ون بونه شر و لباشوری کردستانی لدیجی پیشمرگیان لدیجی حکومت کردستانی نشرکی راوایه او شر ترک و فارس و عربانه گوتنا من جبو او کو شر وندكن نشرك الروايه ناوی من اینه دیکوی از پیامک ذکری ج سرکرده این پککی را دشینم و جوان را دبیجم ونج رزگار کرنا کرد و کردستانی و ونگلکی بدور کتنه دیروک رحمتی لتکسان ناکه بشر و پفشونین و شرک ونددن مشانه لباشوری کردستانی ون دربازی مکانیزم و اجنده نکردواری بونه شر لباشوری کردستانی لدیجی پیشمرگیان او شر ترک و فارس و عربانه گوتنا من جبو او کوج پیلان و خفکین دجمنان بدرکبن و شر براکوجی دنابرا خدا حرام بکن بهشمندیه که بلند و برپرسیار جی نقشه سیاسی یا باشوری کردستان دبر چاوان را ببن و جه باشوری کردستان وکشین رقای و دیر زوره نه آخا کردستانیه و 30 میلیون کرد لباکوری کردستان لبنداوانه